Ego kareba abana bari kuzamuka baza kongera imbaraga bakuru babo turizera ko igihe tuzaba dufite handball iri ku rwego rwo hejuru. Ubundi gahunda igiye gukurikiraho niyo mu makipe ariko tugiye no gutegura shampiyona turateganya ko yatangira mu ntangiriro z'ukwa gatatu. Shampiyona ni ryo rushanwa navuga rikuru ariko harimo n'andi marushanwa azaba mu kwa gatanu. Hari irushanwa ry'abatarengeje imyaka 20 n'abatarengeje imyaka 18 zabera muri Djibouti. Hari andi marushanwa nayo GMT. Tugiye rero gutangira gutegura amarushanwa ariko nitumara kumvikana kuri roadmap na ministeri n'abandi bafatanyabikorwa turanateganya ko tuzajya tugira imyitozo wenda yo muri weekend y'ikipe y'igihugu. Ni ukuvuga rero ngo abakinnyi bagiye gusubira mu maklabu yabo bitorezamo, tuzagira n'uburyo duhura n'abatoza babo kugira ngo urwego rw'abakinnyi ba ekipe y'igihugu rukomeze ruzamuke. Dufite rero ibikorwa bitandukanye ariko ikihutirwa no gutegura shampiyona y'igihugu. Rwanda National Team